يفرند أس الاثنين بوس ويس 11 يناير 2016 وقراو غرفن الولاية نتيزي وزون نغلطي وين أس الوايا جديد راه يغالن ذق مضيق ذق مكان نماس حسين هارون يكشمن ارتجمعت أعلاين ثغنوت ناغ لو سينا 31 وفرينن نغ لي زيلو يكبرن لو اف اس لو اف لان اكد لو ار ان دي فوطين مره غاف ماس محمد كلالاش اكنا يوغال ذاس الوايا جديد لابي وين تيزي وزو وفرينن لو ار سي دي ودي كان راه دي الفوطاكي غاف كنا نداول نسن غاف كرات لوفان يشدن اروس الحون نغ لي بروسيدير توفرينن ماس كلالاش الوالي نتيزي وزون يدي بوين كرا بوالن ست مازيغتي يحسب دي ثماس باللي الفوط يعدى اكني وثا اسيد نسل فاستيف يقول بلي l'année trouvera on a alhamdoulilah jamais une élection ne s'est aussi bien déroulée ça s'est très bien passé donc le candidat l'unique candidat a eu bien plus de 50% donc il est élu par l'Assemblée populaire de Wilaya. Nous le déclarons donc président d'APWI. حسن قالوا 2965 منزول يناير منير اسباس امقاس ذا مرباح ان شاء الله الكل ان شاء الله. اذا نظن باللي خلاص وزاره شوازي Monsieur Kalash Mohamed, ayant été pendant donc presque 3 ans maintenant, sinon davantage, vice-président, il doit connaître parfaitement bien donc la PWI, il doit connaître un peu son fonctionnement. C'est une chance pour moi d'avoir comme partenaire privilégié. C'est pas seulement sa personne, c'est à travers sa personne, c'est toute l'ensemble des populaires de Wilaya. Je ne peux que réitérer encore une fois ma disponibilité. Je travaillerai avec vous, Inch'Allah, pour le bien et pour le meilleur-être de la Wilaya, Inch'Allah, pour le bien-être et pour le meilleur-être de la Wilaya, de tous ses concitoyens. Je vous remercie infiniment pour votre compréhension, pour votre disponibilité, pour votre présence massive, y compris les Jamaat al-RCD qui ont tenu quand même donc le respect de la démocratie à venir. Ils ont le droit, ils se sont abstenus, c'est leur droit, mais en tout cas ils ont joué le jeu jusqu'au fond. Barakallahu fikum wa ya'tikum as-saha wa nshukrukum. من بعدها يغرى الوالي نتيزي وزون يماس كلالاش اكينا دي السنيين في ورقين نغلب في الفوطاكين ايدي ضران Voilà, il est officiellement président d'APWI. مازال ادن غنص تفاصيل غف التيوناتين ايدي لان دي الصلاة مقرنت عيسى تربح لابي وين انتيزي وزو القسمي محمد سعيد سكتيزي وزو